A very good afternoon. New TV da puna mokpu taram nokchari. Ngasi da gi han hau ba akhoi health ka akhoi haksel ga mari leinana New TV na miyam da akhoi khudol tamjaba akhoi health ki program akhoi health and well being haina akhoi mingthon jaba dum ba akhoi haksel ga mari leina ba program ama ngasi da gi akhoi han ba episode oina miyam da khudol tamjari akhoi ngasi gi health and well being hai ba program asi ihan hana episode han ba episode asida khoina haijarubada masagi achin ba khara khajiktan kaithok piduna khoigi studio da khoigi nupi gi oiba khoi gynecologist ki maramda khoigi yamna khoigi adum laba tongan ba nupi gi lamda thambina bogi damakta haijarubada khoigi studio da hojik lengshin biduna leire khoigi Dr. Victor Kuman, Assistant Professor, Department of Obstetric Gynecology Streams, and Dr. Victor is also an expertise in gyne endoscopy. Hariba kugi Dr. si hanba makta da kugi New TV da taram no. Yam kurumjai. Yam noiji ngasi gi akhanna ba sigum laba kugi health and well-being haina mingthon jaba sigum ba New TV na miyam da khudol chamjaba sigum ba program sida khana nei na bi dang ta pokat chari ba ngasi gi topic si kugi fertility and fetal medicine hariba topic asini kogi individual ama natraga yum palaba couples anina kogi normal sexual activity da yam healthy oiba sperm amadi ek puthoktuna kogi nupi mabu kogi conceive tawba ngamhanba mirolba ngamhanba haibasi aduga loina na kogi fetal medicine sina kogi nupi amana mirolaba mirondringai mang aduga mirolaba matungda mahaki garba manungda lairiba angang thawai haitare makhoisina mirol dringai mang mirolaba manung aduga mirolaba matungda karamba makhalgi section thorang karamba makhalgi idak langthak chagadage haibasigi matang da khoi khana nei nabugi damakta pukachabani adumakpu hawjiksi akhoi ngasi yamna maroi ba hawjiki social issues ne amarom da fertility and fetal medicine haise khoigi chahi yamgera yamoira chahi yam nouba ngang amasu yum palaba matungda akhoi angang oiba ngamdabana maram oirakanda masimakna su dumak akhoi family da problem tholaktana akhoi social issues adum oidana ngasi su tongan ba issue mayam ama nupi ge ba issues mayam ama dumak thoi dumakpu hairi ba ngasi gi pokhatchari ba topic asida matau karamna akhoi nupi mana mama oiba ngamdabano aduga nupi ama aduga yum palaba matai manaw mada akhoi yumbal lambida akhoi angang oiba oidaba sigi matang sida tongan ba akhoi wahang mayam ama chatha nabagi damakta hangjana bagi damakta ai makha tabada ai akhoi Dr. Victor Kuman da lakjage Dr. akhoi hawjik se pukhachari ba topic se budi akhoi fertility and fetal medicine haibani ado doctor na ahan bada ei na budi khara khajiktang hai thamjagre miyam da fertility haibasiga fetal medicine habi chap chaba wahan thokse antang miyam da antang thambiu doctor koina infertility na haiba koigi angang oiba ngamdaba haidare yumbanaraga angang oiba ngamdabagi si kai makpu chingba ge haregadi koina mayum palaga angang oinaba try tawba yai tawrondaba yai ko masagi achinbadagi natraga pair hadi husband wife couple kharana kitang chahi khara thengdana eithana tawbadu adum chathaba yai adugum natabida koina angang oizarage haina honarak pase ko si koi chahi amamuk honaraba hadi oigena koigi ke hatare masagi khangjabi kamaina karam kanda leiminaraga oiba khopa du men khara masagi knowledge haijadare ko khangjaraga oirage na try tawar matung bhawbada chahi ama sumaina try tawar matung bhawba oiba ngamdragadi koina infertile couple hadi nupa ga nupi gani ko infertile oide se nupi khata da oi nupa khata oi haiba yade si joi makhata na dum lakpada dum ko na wari sa ko dum yarakini duna chahi ama try tawre phajana try tawra matung phawba oiba ngamdragadi koina infertile oire haina koina lowe okay Dr. Ida makha chatha jaboina hangjari se hajiki infertility oire have se hadi mas
करम कांदा कमाइन तौरगा खंगनी हाइदि अंगांग से अदुम कैसु नतबा दसु दुम ओइगे हारगसु हेक्ट ओइबे यादेको डॉक्टर सिगी सिगी मतांग से कमाइना मासे इनफर्टिलिटी ओइरे कपल से अंगांग पोकपदा खरा बेरा लेरे हाबसे सिगी मरु ओइबा कैनो से कमाइन तौरगा मखोई कमाइन खंगनी डॉक्टर हां याम चुमबने अहान मकदा इन हाइजगिबदो को चाही अमा ट्राई तौरे हाबा कांसिदा कोई इनफर्टिलिटी नत्रगा इनफर्टाइल ओइरेना लौरिसे सिदसु यामना इंटरेस्टिंग ओइबा नत्रगा मयामदा इन खंगनजनिंग बा हाइतारे को अमा ले दुदी कोइना स्वाइना ट्राई तौरे हार कांदा फने यामना हेल्दी ओइरे नॉर्मल ओइरे हारगसु को चामदा 85% नत्रगा याम ऑफ द 90% कपल्स दिदी कंसीव ओइगिने बको लेमहौरिबा 10-15% सिदी प्रॉब्लम लेरम बयाय लेरम दबयाय को अदु मखोइददी ओइबा ngam सिदी खोगी बायोलॉजी हाइतारे खोगी मियोइबा ओइबगी सिगी सिस्टम सिदी स्माइना दुम लेजब हाइतारे खोइना डाटा सुम येंगजरबद को दना 10-15% जी इनफर्टाइल कपल हाइबजे दुम ओइरनी को अदु तबुदबु सिगी 10-15% लेमहौरिबा सिजु ल सही अनि फावा ना ट्राई तौसलगदी अनदर 5-10% दुम मथन दुम कंसी ओइगिबा यायबा अदुना खोइना इनफर्टिलिटी हाइजे खोइना अककनाबा ड्यूरेशन अमा लौरगा लाइंग बहुनबा नत्रगा अखोगी वर्कअप हाइदी को करी प्रॉब्लम लेगे खोरगे येंग बा हौरगनबगी ओइना खोना चाही अमा लेपगी लेजबै वाने को दो सिदैदा ओइहौदबा कांगुसे ओइबंगा मरोय काइन हाइबसु चुमदे हाइतारे दगी इनफर्टिलिटी हाइबा वाही मक्सिदसु को एना पंजने इनफर्टिलिटी हारगदी मखोइसे ओइबंगा मरोय हाइबगी कनो मा सेंस अम चंगिने बको अदु तसेंगना हारगदी मोइसे सब फर्टाइल नत्र सब फर्टिलिटी हाइबा हाइबना चुमगने न खले कनो द ओइदब नते बको कनो गुम्बा मतम खरा पीरगा दगी खितंग कनो दरगा अतै दगी खितंग तपथरगसु अदुम ओइजरपगी अदुम कहतारे पॉसिबिलिटी लेरिने बको अदुना सब फर्टिलिटी कोइना इनफर्टाइल हाइगदी स्टेराइल हाइगदरे को स्टेराइल सुंगोय ओय यायदा हाइदी सपोज कोइना फैमिली प्लानिंग दा ट्यूब अनि फुलहन गरे कथा करे हस्बैंड की फुलहन गरे को दुन मोय न स्टेराइल जिंगे मोय दिदी हाइदी मोय दसु फेलियर रेट पुदी लैको हाइदी ओइबगी चांस से ऑलमोस्ट लेत्रे हाइबगुम बनेबा को अदुना सब फर्टिलिटी हाइरगा अदु सुमाइना हाइरगदी को अंगांग ओइद्रिबा कपल सिदजु कितंग कहतारे पांगन हापकदरन खलेको कइनो दा मोयसु कसु कनो तो नते अदु मोइजरखिनेना दगी सिगी मतंग सिदा कोइना चाही अमा ओइदरे को कमाइना खंगसिगे खोसिगे हाबजिदी कोइना जिकी डेफिनेशन जुदा दुम हदि चाही अमा ट्राई तौरबनी अदु ओइंगमदबनी दुना इनफर्टिलिटी ओइरे अदुना कोइ टेस्ट तौदना खोतना को असोइबसे कलाइदा लैनो खोलिना थिगत हौबा यारे को थिगत हौबा यारे हारिसिजु हाइदी कपल अमगा हाइदी मतै मनाव अमगा अतोपा अमगा अहुमसुबा अमगा चप मानना ट्रीट तौ दबना फै हाइतारे को हाइदी युम बानबजे हुजिकान बुदि सुम चाही सुम थेंगदरे को मयुम पानबा थेंगदरे दगी कनागुम मन ngantana पानबा म यावरे को हाइदी मसागी याम मेच्योर ओइजिंगा दा मयुम पानबा चेंजन लुहोंग थोकना कोदन लेबसु यावरे को सिगुमना अंगांग ओइद्री हैना कोइना चाही अमा फारे वर्कअप तौरजी खोलजी हाइबगी महुत्ता मोइदा कितंग मतम पीबा को अदुमना चुंगने खले को दगी चाही यामना कह हातारे चाही कितंग कुंथ्रा लांथो कुंथ्रा nga yor kanda yum panare nupi ju nupa ju ko moidana kitang चाही अमा फाद्रिङै दसु लेदना को ngai se चाही याम से लैगे केनो द ai makha tajar ko हायर किनि को चाही यामी गई खोइगी अंगांग ओइबगी अवाबसे हेन सुम हेंजलखिने बको फर्टिलिटी है तारे को फर्टिलिटी अंगांग ओइबगी पॉसिबिलिटीज है सुम चाही यामेगी नेमधरखिने बा अन सिगुम कपल दरि कोइना चाही अम्मा ngaibei mahutta tha tarukta natraga ko khara na tha ahum da haidi suppose akoina chingna babu leragadi tha ahum da dum test tauthokta khodona ko kai hai ta problem da kari no han khangdobuna dum chungane ba na चाही अमा हाइबजे सुम हाइदे मयाम की खंगना बगी अंडरस्टैंडिंग की सुम हाइबे वानी दुना अम्मागा अनि सुबगा अहुम सुबगा लोइना मानना चा मानना को ए मासे चाही अमा सुग्रे दुना कोई टेस्ट अब होरसी हाइबेगी महता अम्मा मम स्वाइना दुम कोई दुम चथै हाइदी कपल की येंगा को दुगा करी तौरगा खंगनी हाइबदि को कोइगी सिसिनी को सोमना हंगिगिर को सिगी से इन ताजा खाता जरके अंगांग अमा ओइबसे नुपागी रोल नुपीगी रोल चा मानना ले दुना कोइना येंगदुसे नुपागी दगी प्रॉब्लम ला नुपीगी दगी प्रॉब्लम ला हाइबम दि येंगबम संगे अदैदा ख्वाइदगी मरु ओइना ख्वाइदगी बेसिक ओइना हाइदे हाइ बेसिक हाइगदी तौदा याद्रबा टेस्ट अहुम अमदि लेरे सैजा टेस्ट अहुम सिदा अमदि नुपागी ओइना तौदोनी को नुपादा करी असोइबा येंगनाबा दगी
नुपी की दा टेस्ट अनी अमा को कोई की नुपी की दा हाना हाइजर आइजु गाइनी की होबनी नको yes yes कोई की सपोज आई हक्चांग से कोई अंगांग खाओ ने ना खलगा दी को आई खुद अनी से सीना कोई की ट्यूब अना कोई की कहता है फेलोपियन ट्यूब है जे जो कोई की टर्मिनोलॉजी से खंग बिरम बयाई को कनो खंग दब खंगु दा इन हाइजे ना अंगांग खाओ सिगी मखुद पाली को खुसाजु पाली है तारे फिम्ब्रे है जे सीना कोई की मरुम थोप सिना अतोप कोई की सोमना कंदा कहता है कोई प्लेट अनी थम्बगी मोंग नि ओइ सोमदे चारसु याबो हाइदि एग्जांपल लेना लर जेबो इ सोमदगी लोखलसु याय सोमदे लोखलसु याय को ना हंदक थाना सोमदगी मथंग थाना सोमदगी हाइबदि लेते समटाइम्स सोमना कंदगी थंगना लाखबसु यावे को ओवरी अनी ने मरुम थोकपम अनी ने हाइदि एक थोलक्तबा फैक्ट्री अनी ले सोमदगिसु को सोमदगी मरुम हेक थोलप कांदा खुसा जिना ना को सोमदा लामगा पुसल कांदा को पुसलक्तोने पुसलगा अंगांग खाव मनुंग दे यरक्तोने बा अदुगा मरक सिदा होय नुपागी स्पर्म लागा फर्टिलाइज तौरगा को नुपागी नुपीगी गेमिट हाई बखोन को गेमिट सिना पुंसल कांदा अनौबा कहता जीव पानबा जायकोट वरक्तोने बा को yes yes दो सीमगने अदुदा सिदैसदा मरुम थोकपा को खोय फर्स्टि मरुम थोकत्रगदी कंसीव होइबा यारोइदने मरुम थोकपा फजना थोकतबा नत्रगा मरुम की क्वालिटी फत्तबा को अदु हाइगना ओवरी म लेरे हाइदि मरुम थोकपा की फैक्ट्री जे खोइ को मरुम थोकपम जिमा सेजा प्रॉब्लम लेरगदी ओइदबगी अवाबा मा देन मरुम थोगसु आइना सिदगी लखटपा ngamदे पिकअप तबो ngamदरे हाइदि खुसा जे हाइदि खुसा फिंगर से फिम्ब्रिया जे प्रॉब्लम लेबा नत्रगा एनीवेयर ट्यूब की लाक्तबा लंबी सिदा अफुनबा लेबा अफुनबदा नते ट्यूब से खोइ सिगी खुसा जे नतबा मनुंग दसु ट्यूब की मनुंग से जो खुसा मसा लेने मोइना स्माइना हायरा पुदैने बजिकी मरुम जे सिगी प्रॉब्लम लेबा मा हाइबदी मोटिलिटी प्रॉब्लम फुनबा खदगी नतबा अदगी अंगांग खावदसु खावनी को अंगांग खाव मनुंग सिदा लाक्तोनी अंगांग जे ओइरगा सिदै जे दुम माजे खगी कहता है हाई यानबे मोंग द लेदनी को सी चाउथोरदनी कनो तोगदनी दु सिगी लेरिबा अंगांग खावगी कंडीशन जे मोवम चुमद्रबा हाइबदी अपोम अम लेरे नत्रगा अंगांग ओरक्तबा अंगांग दो कहता है यालगा लेगदबदो लेबा ngamdre because of maram kay adagi ko adu ergadi si dum oiraga ju tholakhrani natraga oidringai da chakhibasu yawarani ko na si mayam ji ma yengbam sange adu nam nupi gi haragadi ovary gi function yengbam sange tube ki angang khawgi kamain leirige ko chorakpa ma koina okay mawong mawtau kamain tawri phun ma khotpa yawra yengba yaba basic tadi koina yengdu structure khatane haidi मागी मथौ कमाइन तौरीगे हाइदुदी येंगबा वारनी बट फुल्ली फुंदे मनुंगी स्ट्रक्चर चुम्मी को अपोंबा लेबा खोपा अदु मयामदुदी येंगथोकपा याय अदु सिगी टेस्ट अनी जिमा बेसिक नि खोइगी मरुमगी टेस्ट कया अमा लेगरे दो ख्वाइदगी कॉमनली नत्रगा ख्वाइदगी खोइना रिलायबल हाइदी थाजाबा याबा हाइदी अल्ट्रासाउंड तौनरिसे को मरुम जी चाउखली कयम चाउखली नुंतीगी निनीगी हुमनीगी येंगदोरिनेबा नो ngasi yengaga yarani haiba yaba nate ngasi size asuk lere humni lerega chaukhale je size se chaukhale je magi chang je chumibra handharibra handharagadi adukan hidak pi haudoini ko sigumba ma yengbam sangi dagi tube se fully funde koi khoi commonly x-ray tauba koi gi makhadagi hidak kapsalaga x-ray da yengi khoi common dagi toina su tauba dagi senju sina khwaidagi hena changdabagi ne tawrisi ko adu sima tawre nupa gi saita hajaragana nupa gi di main contribution je nupa gi in habaji gi gamit to nupi gi gamit haigana marum lagi re ko nupa gi na sperm je sperm da koi sperm analysis na tawe semen analysis haiba tare ko sperm dugi magi function dagi structure mato kamain tawba ko dagi haidi थबक्ति स्पर्म नने तौदोसे मरुम दुजी स्माइना मखुतना पूरा लाने बको बिकॉज़ स्पर्म जिदी कोइगी टेडपोल हाइतराने कोइगी हंगोई गी मचादो माइनो चेन मदो को अदु माइने स्ट्रक्चर जो माइने चमाने पिकपगी वाने अन माने चेन बगी कमाइने चेन ममांग थंगना चेन बरा तपना चेन बरा नतक एराटिक ओइना तौबरा सी मयाम जी येंगदोरिने सी मयाम जी येंगागा कोइना नॉर्मल ओइ नत्रगा प्रॉब्लम लै हाबदु म खंगदोइने बको अन सी म नुपागी तौबा मन संगे सिगी अहुम जिमादी यामना बेसिक नि सी दि तौभम थोइ को एनी कपल मोइना ओइजागे हायरगा लाकपा कांदा खोइ सी अहुम जे तौरगा को टेस्ट तौरगा कराय दे सोइगे अदोम नाकन नखोइना ट्रीटमेंट दो टारगेट तौना बो होने ओके थैंक यू
डॉक्टर अꯩꯅ मखा चथबा ओइना लाक्चनी से ngasai हाइदी chahi yamasu adum luhongbaga thamani da ngang adum pokpa yawi dagi chahi yam nauraga su dum pokta be yawde sumpok po ya da badum yawi sigi matang sida ngasagi sir na bode hojik tongan bati saibi gre ko adum mainly sir experience da thengna rapase ngasagi nupa ga nupiga infertility oibagi kano se ngasai ayambadi samasina ubadadi nupi se reproductive machine oina uiba haidi angang pokpasi nupi na pokpanina nupi na loi magi kano se haidi angang ama poktabada sigi maral khuding makse nupi da oina loi mak orbogi ningye ba sir sigi kai haini tebu haigadra mayam na lana chatli basim su sir na kitang haidi mayam da aware oina ba ko nupi si reproductive angang pokna ba angang hai si nupi na poi adumakpu nupa nupi ani gi mathau chap manana chahi yam ba yam da ba da laite sir na ngasai haibiru din puthok kadar poto mapung phana healthy oina puthok pa ngamakta ba ngasai gi system da soiram ba khotlam ba yaw ba taraga di madu nupi ngakta da taina ba ya de habisi gi matang sidane sina su sir hojik society da chaw issue thoi ba aidi angang poktre haidana doctor phajana consult tawai mahutta nupi atopa mathirona nupi da thijalak pa khochalak pa sina su chaw problem ma hojik society sida thengnai ba sir si kamai tawna sir si matang ane yamna chume sigi matang da su tv gi ko media gi ka hetara ko gi si lambi oina ko aina haijaning badi oiba ngamdaba ko angang oiba ngamdaba kano ki maramda haiba taragadi nupi gi side gi chama da 30 ko kuntra 30% ji nupi gi maram oidana oiba ngamde causes ko nupi gi haina haba tube ki ovary gi adagi cervix angang khau machin gi angang khau gi gara mayam lai gre ko adu gi maram oidana oiba ngamdaba 1/3 30% ko nagi 1/3 amana nupa gi equally nupa gi ina haijagi wa problem do kai problem na du makhata na dum haijara khige 30% nupa gi dum contribution le 30% amana ani makki soiba oiduna oiba ngamdaba hade nupa gi su problem leiba nupi gi su problem akhina sum thengna jarak bagi dani haiji ko hari bai gi kano su khetara figure natraga gi percentage haijari su lam gi dei kano khai khenaram bai ko sina khoi experience da india gi oina data yenga ga di sini magne aduga 10 to 20% lemhoriba 10 to 20% 10% ni ko 30 pun chalaga di ado 30 hai je fix na te dum variable oi go aduna 10 to 20% lehoriba di unexplained hai je koina kari maram gi oingam drino haiba khangbang ngam daba se percentage 100 pa yai haiba di medical science nu di gi chaukhali bani ko hayeng ana wo test ama thole adu dana thigat pa ngamaga di 10% dagi 5% orak pa yai ko ujiki koina khangjaba angamba test ate knowledge season raga thigat pada maram khangbang ngam daba 10 to 20% di dum layaba aduma lejare ko duga ai isaju adagi any doctor kogi fertility treatment tawo kanda ahan ba wari sana ba se amaru hai kari problem no khopano aduga sigi ahan ba wari sana ba da nupi khata lakpasu chumde nupi animak lamina ga dawni hai je nupa gi natra nupi gi marana equally lei haibagi nataba ko adusu maru oiba kanoni ko haidi nupa da khangan bam sangi nangi su test taw daba yade nangi da su problem oirambe ya nupi khata gi test toroga ai suppose aina test tawre tha ni changdana ko hai test ani khata na haiba wane timing tawbagi timing kai kai leireba ko aduna tha ni changbe ya hum changbe ya si tawra matung da phangdre maram phangdre do kondang da chahi am lerega nupa gi da tawga magi problem oiramagi di chahi am do doctor du na te jiki angang oidriba couple du da mangjari ne ba magi family da mangjari ne ba sigi understanding je ahan ba visit to da wari sana da na kupna wari sana raga haibam thoi sina ahan point oi khre ani suba da nupa ga nupi ga lamina da is kai no haibada ko mabani gi kahta family life ne angang oida ba haiba se biological gaini gi natraga nupa gi problem khatang oiram da ba su yai ko haidi mabani gi relation gi adagi laiminna ba timing cha da ba khotaba kai mayam lai khre ba ko adagi nupi gi thagi khongkap chang nai ba yawi chang nai da ba kangu yawi chang nai re ba su thuna lakpa thengna lakpa mayam yawi
si nupiduna nupada da haiba ngamdaba yai doctor ama akhoi ama yaraga sumaina thagi songka sumaina leibani nabani leiminabagi timing se sina chumgani khokani haibase mabani mak phaminaraga phajana sengna kaitara mamutana wari sanabigana phai ko adagi ahum subada haija haragadi koina haige ba advice haitara natraga wari sanabada sumain tawgadawni si tawgadawni haibase aina nupi du dang haidi wife du dang thengnaraga ko wari sanare khonare ma nupi du na nupa du tamudoine ba ko tambase aina hariba mo makta tamambasu yai chumna tamambasu yai but anam matamda maina tambanga maroi ko haidi akoina medical na koina haiba mongdu moina lauksan bada walam gani lauksan bada walam gani aduna mana amu machin dagi ngang thok bada haidi awat pa soiba mayam amu yaugrane ba ko aduga understanding misunderstanding haidi man admai haire na nupadana saujin haidi nangi test toro hai haibadu nupadana saudana amu khana ba khona ba thuagadi akoina pamiba result dagi opposite oirane ba ko haidi angang oidena laini leiminaba nungsina kano tawba khopa darka tarini seida doctor na advice si pire haina mana tamure tamba mawong da su leigre adagi piriba advice aina pi khiba advice so kayam chumna natraga haidi 100% di su mana relate awong amaroi ko na sigi misunderstanding mayam je avoid tongna ba first visit anatana every visit lagmina bana budi best khaidagi phabane haitare ko khaina every visit ta advice se test tawure problem si thengnare de makha taba kai tawsike habase nupa nupi ani makine haidi angang oiduise nupa gi suni nupi gi suni mabani gi ni ko mama pa oiduini mabani makki responsibility ni adagi kanogi kai tawgadage kai tawminagadage habase mabani na mamut ana khangaga kano tawragadi aduna khaidagi henam best oi. Okay, thank you very much. Adudagi Dr. Aina yamna khangjaning ba mana actually angang yamna ngan na yum pan ba angang da dum masagadi healthy di yeng badadi dumak oiba sigum bada su mu kidang akhoi plan tawsi chahi ani natraga ahong gi matung da angang gi plan tawsi ga habasida akhoi gi yumban lambi da di changi banina dum haidi adum masidi matei manaw gi ba physical relations di doctor adum leimina duini masida akhoi gi we ase akhoi na tajabada akhoi gi nupi na contraceptive pill saba ma natraga na akhoi gi sperm changhandaba khotaba kaina lei sumaina haiba matang sida kana gum khara no muksu sum haiba sida si clarification si sir pibiramo ko aidi asagi contraceptive pill saba sina chare natabada haidi pill su saning daba angang su oining daba sida degi nakalamarom damu condom su seasoning daba sida sperm si mapan da thadu e masi sperm si sumain chum thajan daba sina maram oira kan da su sina ngasai angang oiba ngam dabagi ko sam su lai kaina ga mayam sida masi kadai phuyong na chumbano lanbano habadi khangda sir sigi matang sina kamai to haizarake question do ina chumna understand to rambu yai ko aina hairei answer je kano tok dragadi dum haibiro duga kanogi sigi ma pandringa da hana question ama hangi kum haudre na khanje chahi nupi gi chahi gi matang da hangi bado kana guma chahi yamba dana dum oiba su yawi gi chahi yam da bidasu angang oiba ngam da ba yawi ko aduna aina haizagi ngasagi maram da su leira haitare ko maram da habadi angang nupi cha chahi yam draga su ko aina habado ngasagi marum thokpa thoktabagi problem ama leigre si se chahi yam da nupi da khwaidagi common akhina thengnare je PCOS na mayam jiti yam khangnare ko dum any lakpada PCOS anum hai na dum ultrasound tawwa kanguna dum PCOS na haraga dum lakpa yawe adu high riba ultrasound tawriba khuding mak maina PCOS ne na haraga PCOS pudi oide ko amarom da over diagnose ne haiba tare henjana diagnose odo siju condition amane haidi chahi yam da kangu da ne PCOS tawrise adu erga su PCOS ta tawbusina kai no haiba da akoi gi nupi gi tha gi khongkap lakpa da tha du gi marum ma chawraga tholok te ne ba pokhairaga ko adu sigi marum ma chawna ba hona ba da marum ama khatana te tha gi akoi gi yam drabada cham yang khai marum je recruit to ne recruit ready tha du gi koigi si thaji ma season narane na already cycle dugi engage tawgram ne ba sigi marum cham sigi marakta ama khata chawbu khaga atei ju khaga loi chawrakini adagi amana dominant oiraga haide mayam dagi ngammaga na kwai chawraga koigi centimeter ani makhai ahum mu chawraga pokhai re haraga marum moina tholok to ne ba do PCOS haiba jina kamain tawge ba da marum
ama chawbu ngamdabada competition da kanamta mai paktadana masing ko kunthra je dum khaji chawraga haidi aina haijagiba 2.5 3 cm yawbudi ngamdraga millimeter nipan mapan tara spaida dum inaraga leba duna ovaries da marum sauraga leba sine PCOS haijin duna sigumba leibadadi marum thoktramina oiba ngamaroi somgi question duni koina jarija lagi chahi yamaga ko chahi yamba haibase 35 actually pura exactly haraga di 37 ga helakpa pidadi ko marum thokpa ju handarei adagi quality ju handare haibadi khoi kai haita gari manjala di ko khoi toina chemna ba quality pharak ta ba ko adagi maikhu yam tholakpa quality handa bai tar na nupi ga nupa ga sida khena baje ko basic biology da khoi gi nupi gi di marum leiba haita mapun sida mana tha gi khongkaw lakpada marum jaktoiba pokhaira amam thokpai wane ba aduga chahi mana suppose khoi mens la pade jikan dingan na budi lana re so train thoi traum de haijar jikan sidagi na 45 50 baw da tha gi dum laktoi ni lakpada dum aina haijar gi dum tha gi cham yang khai chani di dum recruit tog ne ba masing kaya na chattoi je ko masing asuk yam se magi da fix ne ba haidi pok pada yarok masing da gi sungen hel roi dam ne nupa gi dana sperm je dum production dum tawdoi ne ba sine khenaba aduna marum masing do sahi amagadi sum handaraktoine ai sahi aming eda cham yang khai recruit taramado leitramina ko pool do leitramina tha gi recruit toda yang khai lagi tara kun handaraktoine ultimately kamta yawo roidene adu kandana khoi tha gi hungka lepaga menopause ka lai se ado sila kunina masing da natana ko khoi gi thok te marum gi quality ju handarakadone ba haidi quality haragadi khoi genetic chromosomal haitare ko scientific terminology haragadi sigi potse sum asoi ba rak torina khoina chahi yama kanda oida badana tana angang kaiba de angang asoi ba pokpagi chance sum wang khalai jadu gi ne chahi yami ge adu si haire dana conceive oiro habdi leite kaino da conceive oibagi di marum aphaba healthy oi ama dagi nupa gi side gi sperm ama adu tanja phadana ani do thengnaru re hagadi masa phaba ngang du moirakte ba requirement di amamam khatane ba du khoina leiminaba kanda sperm di 100 million sa tholak toine adagi tholai ama khatang ne fertilize tog de aduna healthy oi ama khatang oiraga su dum haidi lai na tamaga lai bakta tamaga di adum oiba ngami aduna sine aduna ta adu chances ti nemak pagi wane oiro habadi leite sir haji aina thamjagibdo haidi nupi si haidi nganna luhonga su adagi hoi matam chana luhonga su angangi plan tawbase chahi amani leraga plan taw sabada contraceptive pills aning daba nupi su dum yawi adagi di nupana condoms kumba seasoning daba su dum yawi sumain tawdana haidi problem se dum thokpa adagi kana gumba kharana su dum hai ngasagi sperm manungda nupi da thajan daba sina sumara moiraga angang haidi kahani conceive se moina baby plan torokpa matam da conceive tawba ngamdabagi changsu sir sigumba dis problem leibra kamai taw sigide misunderstanding ni ko sumaina di leitre koi gi angang oi gi roi gap tham gi roi haragadi contraceptive pills haije dum yam safe hoiba ko do hida ga ma jaragadi okay kana gumo da side effect thengna ba legi after effect lakpa haiba di dum normal ne haiba tare ko koina hakchang gi metabolism hakchang da oigada poto koina mapan dagi charaga kinomas haitare onthok na semdong na honari na side effect khara budi dum lakpa yai ko du sida ina haijau haigadi mayam ke haitare alcohol thakpa churup thakpa dum thai ni phataba haidi si khai sigen phataba leitre si ju khang kana adu amarom da haigadi sidi aphabani si charaga side effect khara budi di dum ke haitare koina isana dum accept tawjaga dum ne khali ko aduga condom sijana ba khotpa haibase khwaidagi haidi araiba ko dagi am readily available tawbodu condom gi di khidang failure rate wang haitare condom sijana na angang ocean ma khocham yawe ko duga dagi contraceptive pill gi di adugi amna wang leite dagi hanna conceive oi gi banatabni na ate koin option property ga hapadu di mirolaba nga pokra matung da dum khar sijana ko ahan mar dadi kya sijana de adu nataba condom nataba nupi gi oina sijana ba ya ba condom gumba
diaphragm gai chu lei ri ko hadi kaya ama lei ri adagi hidak chaba talle haragana koi gi chumnagi ko hetara koi gi dermal implant kain lei ri ki contraceptive pills ya yawa chemical dose naina unsa makha da ko ditung gi ta da thingjan graga adum tha taruk tare chahi amani dum chat pa ya ba adagi natragana koi gi banded tongna side napsalaga ko hormone adum tha do ga leraga adum angang we hendana ba haidi tauge hargadi option yam leyaba hidak chaning de aina tok pa ko plan bu leragadi option yam lei adu si kamta season adabi da hoina natural method thai je ko somna panjagi wa khoi gi laiminaraga ju sperm mapanda dum kana taw ko ejaculate taw ba khopa hai baje koi coitus interruptus hai je ko medical tan sigum lei adu sigum ji reliable oi de hai tare ko success rate khara name hai tare aduna koina chemical se na hormone season ra busna khwai de gi hena safe oi re ko di ka tare yum palaga angang oining da ba kangu gi di aduga angang family complete oi raga oining da ba kangu gi di option amuk yam hena lei gre ko aduga maina coitus interruptus taw dana moina pama kanda angang oi bangam de habasidi misunderstanding ni aduga contraceptive pill gi di khara leiba yai habadi contraceptive pill je prolong charaga di prolong charaga haiba leite ko gi makhan lei gare contraceptive pill da khara ana quite common na koi sene je marum ju thon da ba ko adagi fertilization ju thing ba si oi dene ba aduna ta progesterone only pills kana lei aduna amuk tongan boi gare ko adu marum thon dana ba hirak charak pani na ko magi natural cycle da kon disturb ta ru amena haidi koi chare ngasi handak tha sibok chare mathang tha dai plan tawrasi haina hekta oine ha badu di expect taw dam na pai minimum 3 months ti oi giroi anam matam da ko si 3 months e khara sangna 6 months kumba dum oi da basu yai si mangai aduna tabi da kano gi contraception gi kano follow tarui haidana oi bangam de habagi kano sidi kitang lan na chat khare o possibility ama gamu haijara ga haiga di ko koi gi copper tea ha puraga infection thok tana khotana ngang khawda napsanna ba khotna bagi koi gi syndrome ama lei ri ko adu gumba lei khare khot khare adun oingam de habaduna tongan maram am oi khare duna tana di pak oi bam thukte okay adu bitar di doctor hajik haidi angang se kon plan tauge khanba singi su masagi self makhoi gano tawdoi sarupudi whatever haidi doctor ma consult tawbana khwai dagi best way oi gadra kamai tawni sisu angangi infertility gi gano se yam wangkhalapani na hojik se sigi dum consult tawba na khwai dagi ko adu hojikti educated kangu di dum masana su dum kano tawrani keno da khoi gi pills ki di dum hojiki tablet jawi ba du dum ira bane kamai sawa even day 1 day 2 ko no han no mi second no mi sai sawa ge maina dum ira ga dum thamne aduna tawida any khoi gi especially khoi center rims kumba da rak pi raga di sigum gi thoina tongana program gi tongana kano su lei ko office lagi building tongana lei sina mana karamba mode pami magi damakta karamana khwai phagani haibado dum wari sanaraga ko apamba dum choose tawa yagani okay thank you doctor dam lakchani ba wahang sina aikhoi angang se pokre angang se amadi pokhraba angang ama pokhraba matungda gap se chahi 10 muka 9 muka lai thokra matungda hanadi dum khoi je fertile oigrine ba pokhrine ba aduga makhagi ani suba second baby ga plan tarok pasida phanyamna haidi gynecologist ka consult tawra su po yadaba mayam gusu yari doctor sina kamai tawbajano si problem akhoi ge fertility da ko infertility haidare oiba ngamdaba sida koina ani thongna khaidore broadly ko primary haiba ma secondary haiba ma primary haigana khoi ge yum pala matung dagi dum oiba ngamdaba secondary haijana yum pale anga ama oi gre ani oi gre suppose haidi oidi oiraba angang aduga mathangi try taw kana oi ngamdaba secondary infertility ado sigi aina maram je khaga kitang khena ba yai ko ado kahtar han oi graga amohan ki handak ki matam da second try taw kan da nataga third try taw kan oi da bagi chudum thok ba yai si khwai anam example am haijau haraga di ko khoi gi tube full laga oi da ba se khoi gi anga ama po khare degi di infection tawre khole natraga operation tawra po pada
ꯅꯞꯁꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯐꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ 70% ꯆꯥꯝꯃꯗ 60ꯃꯨꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ 60ꯁꯤꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤ 60ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ओवरी मरुम थोक्तबा अदगी अते अते मरुम थोक्तबदा नते को क्वालिटी है मरुम की क्वालिटी लेबा अदगी कनो तौबा पोखायु यादबा PCOS कुंबा को अदगी ओवरी की रिजर्व हंदरपा चाही यामकपदा स्पेशली चाही यामदबजु थोकपा यायबा कोइना प्रीमेच्योर ओइना मेनोपॉज का लाखपा याउरिजे सुंबसिना मरुम की कहतारे कोई स्टोर दो है रिजर्व तो एग्जॉस्ट ओइ थोखिबा को सुंब कांदा कोई ओवरी फंक्शन ना नुपीदा इनफर्टिलिटी ओहनबगी चांस एकदम 30 to 50% दी ओवरी की मरम ओइदना ओयेबको अंदगी कनोगी ना सॉरी ओवरी ना 25% ओइदेबा दुगा ट्यूब फुनबसिना हेना कॉमन ओय हाइजे प्राइमरी सेकेंडरी मो लौरगनी को ट्यूब फुनबसिना अराउंड 30 to 50% दी ट्यूब की ओइना फुनबा खदनाते ट्यूब की डिसफंक्शन है तारे फुनबा ओइबे याय को अंदगी मागी फिंगर्स तो फिम्ब्रिया खुत्सा दुगी प्रॉब्लम ओइबे याय नरगा मनुंगी फाइन फिंगर्स सिलिया की प्रॉब्लम ओइरंबे याय को फंक्शन दो ओइरंबे याय स्ट्रक्चर दो ओइरंबे याय नगी अंगांग खाउगी ओइना प्रॉब्लम लौजे हरगना 10 to 15% अंगांग की खाउ द पॉलिप हाइतारे अपोंबा लेबा फाइब्रोइड को मयाम फाइब्रोइड तितारामनी सिउंबा लेबा खोपा नत्रगा अंगांग खाउदसु तोन तोनबा पोकपदगी सोरक याम यावबे याय अंगांग खाउ सु यावदबा कांगुसु यावरिबा पूरा मुलेरियन एजेनेसिस का है अदगी अंगांग खाउ से अनी सुबा हाइतारे कोइना अंगांग से पुकनुंग लेरिङा एम्ब्रियोजेनेसिस हाइतारे को अंगांग से हप्ता 10-20 स्वाइ सोक कान की डेवलपमेंट हरप अंगांग खाउ से अनी थोकना येट हाइदि लेफ्ट राइट ओइदेने साइना फ्यूज तौरग वन अमा खतम ओइरक्तेने से फ्यूज तौबे कंप्लीट होदब अदुगी प्रॉब्लम मयाम सी मयाम सिना ओइबंगमदबगी चांस खरा लय 10-15% को अंदुगा ओवरी लेगरे ट्यूब लेगरे थर्ड ख्वाई कमन जे खोगी अंगांग खाउ मचिन की प्रॉब्लम है तारे अंगांग खाउ मचिन जे मचिन थोंग गुमनी को स्पर्म की चंगथोक चंगसिन अदे अंगांग पोप खोप सी सोमदे लोइन तौदनी को अंगांग खाउ मचिन जे एट्रेसिया हाइदि डेवलपमेंट सोइना मासे दुम मचिन जे सुवा हांग याद्रबा नत्रगा सेकेंडरी वेना सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ओरपे कोसिना कोइना अंगांग खाउ कहता रहे अंगांग अबॉर्शन तौबदा टेंगथोइनेना टेंगथोकदा सेंगदबा हाइदरा इन्फेक्शन तौरे कनो तौरे इन्फेक्शन तौरगदी मनुंग नपसनरनी को नपसनरनी दुना अंगांग खाउ मनुंग फुंजनबा यारे अंगांग खाउ मचिन जु कन्न टाइट ओइना फाइब्रोस चटखरगदी अमुक चंगबा खोपा यारोइने हाइदि लंबी जे फुनगिदोइनेबा अदुगा अंगांग खाउ मचिन की इंपोर्टेंट ओइबा मना अंगांग खाउ मचिन दगी अखोइना सिक्रीशंस खरा थोकतोरिबा सिक्रीशंस ना कोइगी नुपागी स्पर्म चंगवा फर्टिलाइजेशन तो was a help of the never नुपागी स्पर्म जिना कोइना केमिस्ट्री लोगो कांगुना दे खंगिरंगनी को एल्कलाइन हाइतारे एल्कलाइन नेबा नुपागी स्पर्म सेमेन जिना नुपी गी सर्विक्स वेजाइना जिना एसिडिक ओइदेनेबा सिगी मिसमैच को अमन एल्कलाइन ने अमन एसिडिक ने मिसमैच ने सी मयाम जी की कहता रहे कोइना मोडुलेट तौना बाहाइतारे को अंगांग खाउ मचिन दगी सिक्रीशन मयाम थोलैजे सिगी प्रॉब्लम दगीसु ओइबंगम दबा दुम यावेबको सिना दुम 20% मु पाबिरोने को समाइना लैदना प्रॉब्लम मयाम लैखरे सिगी जे सेकेंडरी हाइबदी अंगांग पोखर मतुंगदा ओइरक्तबा कांगुदा कंडीशन खरा अमना कॉमन ओइरनी इन हाइजेगी अंगांग खाउ मचिन एट्रेसिया हाइदि पोकपदगी यावदबदी मसागी दुम मादी प्राइमरी दम चखरनी सुंगै ओइरोय को अदुना तबदा कैनोमा प्रोसीजर अमा टेंगथोक तना को समटाइम्स कोई टेंगथोक बजे डॉक्टर नर्स तना तबिदो खंगदबि दम टेंगथोक बसे यावि को कोइ दुम थेंगनारि नि अदुन इन्फेक्शन तौदना दुम कनो तौदना सेप्सिस का संगबसु दुम यावरिनि को अदुना तौदना माइ अंगा खाउ मचिन फुन ग्रेन खलाजे अदि मा सेकेंडरी ओइदोनेबा अंगा अमा लेगरगसु टेंगथोरगसु मखा ताबा ngam ओइदिने को अदि टेंगथोकपा खोपा हेंजनदना नत्रगा इन्फेक्शन तौदना अंगा खाउगी खाउनि स्वाइन लेजदोनि को हाई खाओ जे ममांग मनिंग यावदोरिने को नपथनगी साइना नपथन केविटी जे अमुक लेत्रबा स्वाइन तवर सिजो अंगांग ओइबंग मोइदेनि सिजो सेकेंडरी गो मोइदेने सिजो प्राइमरी दसो ओइबे याय को प्राइमरी दो ओइबन कम कान याग हाइदा लैना दना कोई टीबी सिजो स्पेशली कोई इंडिया नि लगी मणिपुर सुदम टीबी वांगिनि को टीबी जे कोइना चेस की खदंग खंगबे वाने
TB di hakchang any part of sope ai duna khoi gi urogenital haragadi ko gi angang khau machin dagi hauraga angang khau manung tube kumba phun ba khop si tuberculosis yam taw yawe sumba infection ko dagi infection ate khoi gi thingau chat pa khop su yam common khoi OPD dum thengna rin ko infection tarok tana ko angang khau machin angang khau manung infection taw na haidi phingau chat pa manam chen ba khop taw si infection ji treat ta hodra gadi maina tube phun ba khot pa angang khau manung da napsana ba khusana jidum tarok te ne ba si je anam matam da haidi miron jiba kangu da pak taw de ko da laimina ba khon me relation lei ba khot pa infection gi chance hengal to ne ba simu kangu da kamain tawi angang lei khar matung da makha ta ba ngam de hai je sum maram oiram be ai tuna primary infertility gi maram tongan ba ma lei khare secondary tongan ma lei to haidi tongan khare ga di pura separate na traga su ko secondary na si jing na hen common oina thengna ba haitara doctor dagi hojik se hoi yam chakhle 21st century ni habidi nupa ka nupi ga thak manabagi equality gi am khaksu hojik se dum sigi haidi amasu lei aduga khoi na ga lai shari ngai da tawram baga hojik ka yam khena ba even kari haini doctor da ina laksaningi se khoi na sum tongan ba khoi na si feel si da lei bani na mayam na kadai phu yong na chumi na tra la le di khang da ba khajik ningbu ngangna ba sina maram orakanda sina mana tawruba kaino se da esina oirabra kaina khanbagi trauma ma khachu leibagi kaino se sum akhoina yam thengna jai sida ina doctor da lakchani mu mafam di doctor na so sai abortion se procedure ni niyom chumna abortion tawgi ba ma natabada doctor khogi masai angang se conceive oire khangbadagi pharmacy imdagi hidak leiraga angang swaina miscarriage tawna ba thugaina ba khotna ba tawbasisu even dum haidi yum palaba khogi couples su dum yawi natragana khogi ngasagi yum pandriba nupa nupi ani haidi masa yana dana mutual relationship leina roga su angang do pamdadana hospital lamda chatlaga angang abortion tawruba haisu mi khangnarakani habagi akibaduna maram moiraga mi khangkani haidana kidana pharmacy dagi hidak amata laisalaga chaba even hojik live in relation su hojik si yam chatnare chakholokpai matung ina adudun mayan habada sumaina makhoina angang se oidana ba hona bada hidak se dumaina oire khangkanda phajana tingthok khotoktana tahodabsina maram oirakanda adum budun su ko sama oibra ka hemba wa hangse doctor yam hangi sidi kamai tawjan khogi niyom chumna tingthok pa hai base ko ai isagi mo natraga aphabarom da kai khai aphabarom da haijau haraga di tingthok smaina plan tawdraga di ko tingthok parom da chatringai da oidana ba sinmena khai dagi hena base ni aphaba kanoni ko kai gino da oidana ba silhoba hai base kanogi akhoi zik sigi knowledge leita banate ko dagi provision natraga phangda banate hai tare hidak to egera condom do egera adum irai laina phangba poni dagi sarkar na yeli bani ko aduna dana somna dum haijar awareness sidi society da prevalent oiramni na hanagi maina dukan dagi condom leibada ikai ningai oibagi mahutta ko sumasi noina encourage da dagi sida oina thongna thokna phai ko dagi tingthokpagi da su ngallingai da khangawragadi khoigi sadhan ate te su lei haitare hidak charaga dum ohandana ba ko dum adu mayam dudi haitare sai unwanted pills kayam lei udu sir lei dum mazing do lei adu gi failure budi lei ko adu erga su adu nadi safe hoidani tawdabu asina yarabnina hanjan tawragadi ko failure gi chance adum wangkhalakini aduna sidi tangai phadraganda ko handak kisi accident nama thokre duna oge tangai phadana tawbana adom do chathabana phai ina haijai je ko duna prevention rom da ko hoigi chawkhalle kono relation sing je change tawre ko duna koina haidi ma pa na dra gan lamana thinge duna so thingbangam godawudi natram na ko duna somda oina advice ko achumba rom do ina haidi afaba rom do ina haibiraga aduna thingman khoi phawni keno da tingthok tension gi tawbasidi complication lay hoy dabdi nate amarom da natra amarom da dum lakpa yaw okay doctor masida haidi conceive oiba matam da akhoi ayamba sigi nupi imna pregnant oiba mat wari si nupi ngak tane ba
haidi angang mirol ba matam da khogi morning sickness adagi tha yam chalakpagi wa ba tumba yarakta ba adagi angang pokpa da haidi normal po asu wai adagi di akhoi operation tawraga po asu wai ayamba angang pokpagi kan sai reproduction gi kano sida lakpa sida choice nupi dane ba adun especially as a doctor amoina khogi public sida nupi sing sida aware oina bagi damakta kari haini sai gi hojik abortion tawbasu toina frequently abortion tawbasu kaisu phaba nate hai adugi dui mathakta angang ama oire haidana ngasai gi yum pandri balambi da changura kanda khogi pharmacy dagi hidayat leira chasan ba khojan basina su akai be am la ka duine ba sigi matang da tawgada tawroi da ba masina nupi ubi ai da so hogada ba hakchang singji da da o hegada ba da la ka da effect singji matang da nupi singji makeup thokna ba kitang chection jana ba doctor gi mai kai dagi warol khara khajik tang am tang thambi kano ki khoi gi mama oi rakpi ko singna haidi healthy oina ko masa ma phana pregnancy da khongdara busina khwai dagi safest ni koina kitang anemia e watana nadraga masa ngai ta na haidi lei khoi gi example oina lower sin khudam oina asthma kanna nari ko asthma na miron jan lagadi miroling aida adum awaba complication adum thengna gine ba ko duna asthma narga ju control tawre asthma gi khoi gi exacerbation hai tare khoi gi amna waba degi pp kama khoi gi steroid khoi gi inhaler hajan jana kama sinari ngai da di yari gai pregnancy je yaitho oga ko control oire tha taruk mu control leire har kan da ina khongda ba hai tare mai noi na plan to ba ko adagi anemia e wata ba aduna hana dagi blood ki ko e jang hemoglobin level kai kai se dum normal oina aduna khoi gi sarkar na su dagi school da su yam jathari khoi nupi macha sing je iron tablet yen dana khotana sigi je kasu na de khoi gi angang nupi macha sing je mens ko tha gi lakpa hodri ngai da tha gi lakpa hai je e dum chatoi ni ko anu chatri ngai da khoi gi e gi level je dum healthy oina normal oina thamaga mana healthy well being oina ba ko duga gi nupi macha sing na mirolak to ni mirolak bu e wa na mirolak ga de na haje gi ni masa da ya na nuai ta ba awa ba complication mayam thingna gi ni ko jona healthy oina healthy oire har kanda conceive oiba na do khwai gi best ne andagi khoi gi masa gi healthy oiba haiba sida khoi gi every aspect ta haiba tare ko isa ideal weight hai tare weight oigera ko moigera adu dum control ta ba adagi bp wang ba kangu leiri ko bp wang ba se mirol kanda khangau dana bp wang ba kangu dana khoi dum ka ta dudi manage to hom thok thok ta tare ko tawdabu bp yamna wangna control later na dum conceive oiba su yamna thengne diabetic ki kamai ta diabetes su everything any laina se control tawraga khoi gi pregnancy mamda khongda bana khwai gi best ne diabetes se manipur gi na yamna ka hata achauba kano ne khoi je diabetes dum prevalence yam wang ba state ni duga khoi gi diabetes se hanadagi naraga leiba kangu ama kon hadi miron bida duga miroli kanda diabetes narakpagi laina tongan ba masu leje haita bp to miroli nganda bp wang pa gumna ana sigum ba je koina miron ba hek horak pada ko dum screen tawe sugar leba hana dagi diabetes leba kangu de same naina hana haijagi do sugar phajana control tawre hidak se khwai dagi minimum dose da charaga control tawre hare kanda conceive oibana khwai dagi safest khwai dagi hakchang dagi kanoda masada so oidaba ko duno khwai best precaution ni aduna taba sugar na adriba kangu se koina mirola kanda sugar narakpagi chance leba kangu leyaba si je koina screen out tawe ai ko sugi pregnancy manung da koi sugar hai ba de koi quite common body da sin glucose ne glucose se koina body sina metabolize tawa handle tawra kanda sugar glucose se aphabarom da metabolism to energy thadok tene ba si kamain to ge ha ba pregnancy manung da glucose phajana si nangam da ba adu state yorak pa hitar hai normal ne pregnancy ki changes tu na ne ko daina na hai ba nate tawdu mi khara da predisposition leba sugar se metabolism se pregnancy pregnant ori ba nupi khudi makta metabolism se khara dum khenara kane adu khenara iba mawong se handle tonga makta ba hitar glucose se phajana si na ba gi chance yam na walak tana
sugar ki diabetes ki problem lak pa dum yawi sigum banu pi se mirola matung da ko sugar phagre haigar su makha ta ba second natraga makha ta ba pregnancy da amu hana amu diabetes ki problem lak pa yai natraga chahi tara nga matung da dipura dum diabetes na na ba su yawi ai di masada glucose handle ta bagi defect natraga kahta hai deficiency amadi lai rena tai ne ba aduna somna hangjagi ba question dugi de na haijai sini amna healthy oire har kanda pregnancy plan to biba ko as far as practicable hai tare koi chahi yame laina mayam lere aduna koi miron ba yagidra na lakpa mi su dum thengnai ko moida su ina haijai se as best as possible ko no yari ge oiriba laina se control tawre haraga ko duga plan to ba. Okay, thank you. Luishilakpada ina doctor da mayam da message oina habidi hauji yamna infertility gi matang si khoi angang ahan khaktana chahi yam nawra su dum angang oidabasina maram leiraga ngasai haudokpada su aina doctor dum panjaba duni habidi nupi sing se yamba habidi angang shemba angang pokpa habase commonly phanyamna lairik hairaga su angang pokpa habase every angang haisi nupi ne pigadabane habagi wakhalona makhakta mayam sida laibagi mami makhak doctor yamna chawna taeba masida aduga ngasai soiramba haidi nupa da sudum soiramba nupi da sudum soiramba dugi treatment tawdana ngasai gi ke haini ahalaman singna nupi se angang poktre haidana nupi ama mohe thijan ba dagi aduda natana angang poktabini nangdi haidana tati tawoina tawbiba su yaudaba nate even masi tongan bi su kaya ama doctor koi thengna jai masida madugi unwanted issue mayam do thok tanaba ke haini mayam akhoi family gi ahalaman mane makubu oiro magi husband bu oiro magi nupi bu oiro lairiba even society gi mipum khuding maksida haidi angang ama oiba oidaba si nupi gi khut ngak ta da laite equally nupa nupi ani makki chap manaba role longmina gadabani habagi matang sida akhoi doctor gi mai kai dagi message haigadra sumba unwanted issue thok tara nupi mapam da halakpa divorce tauba dagi di siba phawa dum yawe khangba ngamdadana doctor sumba thodok wa thokse thoktana buidamta mayam je hena mit mai pangna buidamta doctor gi oiba message scientific message angtang pibiramo doctor aina sai dum haijagi badani nupa nupi gi equal role ni ko angang oiba oidabagi sida aduga oidabagi कहता है कोई ना रिस्क कहता है रिस्क फैक्टर करी ना हेंगर हन के हारे गदी को चाहिए पंजाब है अदुन दाना तो ना अखोई की साइड की काम है ना मोइदा मतेंग ओइगनी है वैसे फैमिली की रोल हम चावना ले स्ट्रेस फैक्टर से कौन स्ट्रेस है वन ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्टर ने स्ट्रेस है अंगांग ओइद्रे ngамद्रे है वो कांसिदा मोइसे तुम थवाई नुआई ना खोट ना को लेरगदी ओइबगी चांस अदुम लेजरी नेबा द फैमिली ना खरा दगी ममा ना बजिंग ना खरा दगी सोसाइटी को युमलो ना खरा ना अंगांग ओइदबनी को तमनी हाइजन खदन अदुगी स्ट्रेस ना को कया ओइदब कया म थेंगना जर हाइतारे इसागी हाइगदी को आई इसाना थेंगना जबदा पेशेंट फनायाम मदी दुमगी स्ट्रेस तौदना गुवाहाटी जतना खोतना आईवीएफ जतना बला को कांगु अखोइदा लागा आईवीएफ तौद्रिंगे द को आईवीएफ ति सेन याम संगी दुना आईवीएफ तौदबिदा यूम द लेबन वाइते हर कोई बो खोप खर चथोरो नबानी जतना दुगा टाइमिंग दो खोइना हाइरे को टाइमिंग दैना हाइबे सी देन सी टाइमिंग सिदी इन टाइमिंग हाइजे जते के सुनते को मरुम थोपा टाइमिंग सिने बको मरुम थोम दाई टाइमिंग सिदी कोई डॉक्टर ना हाइदी सी नुमिता संडे दा मंडे दा हाइबा ngamद्रगसु चौराकपा मा हप्ता सिमदी मनुंग दा ओवलेशन थोकनी सी कांदा लाइमिन नो अदुदी ओइबगी चांस याम वांगे हाइबा स्वाइना मतम अमा खंदो पिरगा को हप्ता अमानी कोई रुरो न चप कांदा माइना ओइरकपा भाई दम यावे मपानदगी फेल होरगा लाकपा नत्रगा आईवीएफ ट्राई तौद्रिङैदा कमाइन तौसिगे खोसिगे हाइना एडवाइस लौबा लाकपा कांगु दमाय हाइगबसु यावे अदगी अखोइना इंटरेस्टिंग फैक्ट अमा हाइजौ हाइरगादि कोविड मतांग दको कोविड मतांग दा आईवीएफ तौबा पेशेंट कया अमा कंसीव होइगा आईवीएफ तौदबि हाइजे कगिनो हाइबदा आईवीएफ की स्ट्रेस तो आईवीएफ हाइजे याम स्ट्रेसफुल ने कोई नुती ता कापक तने मरुम चाउनो नुती अल्ट्रासाउंड तौदने कि याम चारोगे ना अदगी कोनोगी हार्मोन येंदोने हार्मोन खरे हेन लहरगने हिदा कमु कथबा अदगी हिदा अतोपा मु कापसनबा माइन तौदने याम स्ट्रेसफुल नाइ तारे लैमिनबगी नत्रगा नुपा नुपी की रिलेशन की कनोगी क्या तारे अदुगी
emotion natraga matam leiba nate adu yam to stressful ne ba ko adu gi stress tu na dum phane yam hida ka po su oiba ngam da na leiba couple mayam do covid manung da di ka da dum leiminare mayum da dum सिम मतम पिनरे सिगी कनो की डॉक्टर की क्लिनिक चटपगी अदुगी मतम काइथोक्तरे अदु कान ओइखिबा भाई दम यावे सिजु हाइदि इसा ना थेंनाबनी खंगदे अदगी इमानबजिंग को मपान द लेबा कांगुगी तमकपनी खंगदे माय भाई दम लई हाइतारे दु सिमे आमजे हाइजे अतैगी नते अखोइगी साइड तेगी को फैमिली साइड तेगी मोस्ट इंपोर्टेंट कन ख्वाइद नकली फैमिली नि को हाइदि फादर इन लॉ हाइतारे को मोगी साइड की सपोर्ट अम संगे हाइतार स्ट्रेस पुलाइरगदी फनायाम होनरगसु ओइबंगम दबा याम यावे स्ट्रेस याम कनो स्ट्रेस सिदा नुपागी साइड तसु को स्ट्रेस ना कोई स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट तौरई नेगी नुपी दसु नुपी गिदी इमोशनल याम ओइगी नुपी की हाइदि थागी खोंकाप द इमोशनल कया अमा मथक मखा मयाम तोइनी को दुगी स्ट्रेस फैक्टर्स जिगा कोई हार्मोन जे कहता है नुपी की मेंस की हार्मोन जे पिट्यूटरी है ना कोई ब्रेन मनुंग दे याव को अदुना लोइना हाइपोथैलेमस ना लोइना रेगुलेट तौइने इमोशन का याम क्लोजली रिलेटेड होइबा अदुना स्ट्रेस इमोशन के हे सोरकपदा ओवुलेशन ने दुम इफेक्ट तौरेबा हाइबदी याम स्ट्रेस होरे कांदा पैखा मनुंग दगा मेंस लाक्तबा दुम थेंना बिरंगनी को नुपी सिंगना सी मयाम से ने अदुना स्ट्रेस पीदबा कोई की साइड की फैमिली होइना कहता है कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तौरीबा वाना लेजरीबा कपल सिदा को अखोई साइड की दी यारी गई स्ट्रेस पीदना होनबा से मयाम दुगा दोइसलकबदा फर्टिलिटी ngang kano gi fetal medicine di kya to hogdre ko fetal medicine je ai lotion bada tang tak ka heta ki tang kai no don haijaram ga ko lakcharam fetal medicine je di koi na fertility di angang oina ba family ama kano to na ba oi ga ga fetal medicine jina koi gi relatively haita re atai ga compare da ya khara nauri ba kano na haita re ops gaini gi manung da anau ba kano haita angang je pi ngai da puknung da lei ngai da ko mayam na thengna me kano gi uzik phauda tawna rai se ko angang mirol le ko tha gi check up tawani adagi pom dai da na hafta haidi every week sum check up taw bokalo pa se si ne concept le mi se ko kaino da complication pregnancy manung da thengna ba khudong thiba adagi complication bp boira sugar boira thayama kan da thengna bagi fetal medicine angang de pi ngai dagi koina angang da kai kai asoiba leiba khotpa ko adu work up tawba horok pa jine ba haidi jikan ina haijagi da chahi amamni na ko oidaba kaiba da natana angang asoi angam yawbagi chance wangkhalei ko nupi oigara nupa oigara career hana semning e ko career semra kan yum pala thenge dudi angang da khoi chromosomal defect kya lakpa khotpa laagadi khoi di mama pa du ju wani ko adagi oirak toi angang du ju mimana banga moidoi ko aduna simayam se tha suraga poktinge da yamna nauring ai dagi ko masi khoigi siumbagi risk leibra risk leragadi kai tausige adugi step chatpa chine fetal medicine hairi jaka adagi sidagi hendokraga angang po kanda operation tauba yaroi daba angang ji adu operation tawragadi correctable oiba haitare ko siumba kayam su leiba hana koina fetal medicine atraga fetal therapy haitare si lakting ai dadi koi helpless ne kai tawdeno khana angang do hek pokpaga so hon ngamdana dum leidaba yaugdene ba ko haidi khoigi especially si upper respiratory te haitare ne ko khanao adagi lungs haigi mapa sida apomba leiba tumor leiba ko pa je manung da lerige di nawphong ga samnari ko khoiri na dum supply taraga dum hingdori ne ba hek pokpaga angang je dum sor phundana dum leiroi doi ne ba si jing ji di kamain tore angang je hek pokpaga ko nawphong ga dum samnari ngai da kudak ta dum minute manga tara ji manung je mayam pulaga operation tawraga ki apom da lawthoga sor hondring ai da lawthoga angang da hingna bona den aduna tana khoi gi ningjong haitare sacrococcygeal teratoma cancer haita tumor makhala man angang gi khoi gi angang gi ningjong waida chauna pomaga ko leiba si ju thola gadi tang hingba khopa wadoini si ju angang khau manung da changaga operation tawraga operation apom da lawthoga mu phojalamaga taw si ju loi leira haitare si khoi gi india na manipur mak yaudra su ko si gi expertise yaura abane ba si gi anoba field jina kaina fetal medicine haijai jina okay nuga khoi gi laser gumba treatment ke taw ya ko khoi angang phaibok ta thokpa yawe angang phaibok ta thoktana mabani gi singli jing samna badagi ko singli ani da phaunaramni na
amana chauthorak ba amana pisak pisan gi ba aduga ani mag adum sigi doine ba twin to twin transfusion ga haije heart se ama khatana beat toraga ani mag sum supply tawna bo honar ba singni samnara mena sigi treatment se kaida ga samnari ba kham do thadat bene ba thadat pa je khoina angang kha manung da chang ba haije endoscope na chang ga laser kapaga ji samnari ba singli ani do thadat doine ba swain toraga ani da kan bangam doine sigi kano sine ji development sine fetal medicine haije Doctor wahang yan hangning badi yam leiri matam dia salaktrabado amtanga hangjauge mayamne yam haina bada hawjik se thainagi matam jaram bachinja ka hawjik ka yam khenarak pasina ngasai fertility rate infertility rate wang khala pase hawjik ki khoi gi har ha pachari bachinjak sing si ga mari leina bra leina da kamai toi doctor isu matam na hawda bagi ra pal hawdre ko risk factor daina chahi stress ti pal laga ko adai da khoina pan ba yare se diet amasuni ko diet adagi obesity ko noi khalak pagi chang adagi padrik pawa kangu adagi jikan gym yam channa re ko yam exercise to mon laga su khoi gi fertility de sore ya ba ko hai badi kaino da khoi gi athlete hai tare ne moi da hormone gi kano se adugi mati khenar pa hai tare stress factor gi chamana na khoi athletic kano se da ju kono torok pa yawe ko ai nupi athlete conceive oing am da ba khota ba zum thengnei adagi chari ba diet se ko diet se khoi gi healthy diet ti oidre ko koi fast food culture oire duna fertilizer ke yaw bo khop su dum factor ni dagi adu dana ta koi ji kamna mayam oina su aware oiram oibiramani plastic microplastics ko sumba mayam ji diet se koi hanagi maina hingon da thaba ko du chaba natre aidi aphang aphang ba chaba gi phiom da la ko aduna gi weight ta su leire ko overweight oire ba fat hengalai ba ko mayam ji factor ni diet su maru factor ni adu dagi smoking hairo ko smoking ji alcohol drinking smoking animak kanoni yamna detrimental haide phataba kanoni ko adu ani di marta haijara haiga smoking na yamna hele ko smoking ja khoi gi sperm motility nupi da haigan tubal motility ko tuki leng ba khotpa sumba sida yamna effect to pot ne alcohol dagi hena skoi smoking behavior se sigum mayam se isana khangna hai tare ko adults ngata ni ko koina angang da pautak pibaduna pibading yaroidamina isana khangjaraga haidi isagi knowledge na raga isana phai phatte do khangaga aphaba kano da khongthang oina ukhat piro na maina haijani okay thank you very much loishalapada khigi miyam da khigi ngasigi fertility and fetal medicine gi matang da khigi Dr. Victor na tongan ba haidi matau karamna khoi angang oidabano aduga oidriba sigi maram si kari no kari test tawgani aduga aduda natana akhoina tawroidaba tawgadaba mayam ama khoi doctor na thambiri aduda natana even khoi family da su haidi ang nupi mangang oidre hadana khoi stress pibi dana ba aduga khoi chaba diet no everything adagi even khoi hojik se chakhol e haidana even nupi sing su drinks adum yam tawi even smoke taw su dum thengna su yawi masimang na su hojik doctor na su dum kan biri duni khoi drinks taw badagi di smoke taw basina hena khoi gi ngasai nupa gi sperm gi kano taw da su masina kai ba tholi nupi da su adagi khoi ke haini gym khoi overweight oiba underweight oiba simasu khoi adum khitang manage tawraga chatmina ba mathau tai even khoi society sida leiriba every social issue sing se dumak social issues haibagi wani dumak political issues ka dum loi mak mari leina ba ngaktani haibadi khoi ngasi fertility and fetal medicine haibsida fertility haibja ngang poglak tabada mara maraga khoi census ta population rate ta hanthara akanda sinasu amu khoi tongan ba manipur da ngasi maksu khoi haujiksu tongan bi su dumak thoi duna yamna pokpa yamna poktabadudi ai apambani masidi family planning kari kara dumakti dumakpu haidi ngasai doctor na thambiriba warol singsigi matung inadi khoi angang ama poke pooi haiba matam da su koi planning tawgi haraga su yariba makai isagi self khoi na hekta lawgi mahuta aphapata karamba pambai sijinaraga khoi angang si pokpana phai poktabana phai matam khara khoi gap thambana phai phate ka habju do akhang hai koi specialist khoi gi doctor tana biraga
ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯗꯒꯤꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯕꯣꯔꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯦꯕꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄ ꯄꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ thank you very much doctor for joining us thank you very much ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ have a good day